watubiriye ifunguro turaje kugusenga uturinda kubabara twebwe turaje kugushimira wadukijije urupfu rubi turaje kugushimira wadukijije guteterwa turaje kugushimira papa nitwe duherutse kugusaba ngo duhe amahoro turindire ubuzima warabiduhaye urabyuzuza none mbyeyi twaje twebwe kugira ngo twe n'abacu tugushimire cyane urakarama utongera urukundo dawe turaje kugusenga utongera igikundiro turaje kugusenga utongera umugisha mwinshi dawe turaje kugusenga utongera amagara meza dawe turaje kugusenga utongera ububasha bwawe bwinshi turaje kugusenga utwongera ubutsinzi dawe mwiza turaje kugusenga nitwe duherutse kugusaba ngo duhe amahoro turindire ubuzima warabiduhaye urabyuzuza none mbyeyi twaje twebwe kugira ngo twe n'abacu tugushimire cyane urakarama ubohora ababoshe bacu dawe turaje kugusenga udukiza ubukene bwose dawe turaje kugusenga tutandukanya n'ibyago byose dawe turaje kugusenga utongerereza inkomeji dawe turaje kugusenga dukiriza abagwayi bacu dawe turaje kugusenga udukiza ubushomeri turaje kugusenga buranira abapfunzwe dawe mwiza turaje kugusenga turihira amadeni yacu dawe turaje kugusenga tubohore karande dawe mwiza turaje kugusenga uyu munsi udutabare twebwe turaje kugusenga nitwe duherutse kugusaba ngo uduhe amahoro uturindire ubuzima kristo warabiduhaye urabyuzuza none yezu twaje twese kugira ngo twe n'abacu tugushimire cyane uragahezagirwa kugira ngo twe n'abacu tugushimire twese urakaninahazwa igihe umwami ari mu micungararo ineride yanje iramoga kuri jewe
umukunzi wanje nta gatutu kimira kaguma hagati y'amabere yanje. Kuri jewe umukunzi wanje n'icamwa c'igiti c'umukoferi mu mizabibu y'Ihengedi. Mukama turi imbere yawe. Ururimbo rwa mbere rwa Salomo umurongo wa 12, 13 na 14 haravugwa akanyamuneza umuntu agira iyo ari kumwe n'umukunzi wiwe. Ese natwe akanyamuneza tugiye kugira turi kumwe na wewe mwami wacu? Bibiliya iravuze ngo umugabo yarishiye ngo ese ukuntu uri mwiza mugenzi wanje, ngo ese ukuntu uri mwiza amaso yawe ateye igomwe nk'inuma. Inuma izana ubutumire buvuye mu ijuru. Inuma ihagaze ku bitugu bya Yesu Kristo, ijuru ryariyuguruye, ijwi rirasemera ngo uyu ni umwana wanje nkunda cyane, muri we nahasanze ibinezera byose, nimumwumvire nimumutege amatwi. Mukama ese icyo gikundiro wo kiturosa. Mukama ese wo dutaka ubwiza bwawe kumbi imbabazi zizana n'amaraso ya Kristo adutwikira akatubora kandi akadutyorora. Mukama ese wotangaza kutwishimiye kandi bikagaragara kuko uri mbyeyi nzima dukunda nayo ikadukunda. Bana natwe muri uyu mwanya mwiza, iyi saa 9 amaraso ya Kristo adutwikira. Abambuzi n'abangushi turabazi, imibabaro n'agacinyizo turabyazi, agahinda n'agasuzuguro turabyazi. Ubwiza bwawe nibuze bube muri twebwe, urukundo rwawe rube muri twebwe, imbabazi zawe zibe muri twebwe. Kandi ububasha bwawe budukureko agahinda k'ubwoko bwose. Amina. Wankuye mu muzimiza w'isi unshira mu mucyo wawe, aho ndi hose nzoguhaya, jewe ndakubwira batakuzi, bose bagaruke baguhaye kubera imbabazi zawe. Nako mbona nokenguruka, jewe ibyo byiza byose wampaye. Shemezwa Mukama imyaka yose, abana bawe bame bakuninaza. Mukama ndakuririmbeje, menyesha amakungu yose, y'ukuri rudasumbwa. Tugire Kristo. Muraho murameze neza? Izo ndirimbo muzisengeremo aya majambo abegwanya. Komera Kristo ni muzima. Nashaka musobanura indoto naraye ngize. Nahuye n'akana aha hafi ya zone Musaga ka musazanje wo kwa mama wacu, karandamutsa kari gafise nka 6 ans. nca ndakabaza abandi bivukana, aca mbere ko babiri bababuze kuva cagiye c'ibisasu. Nje ndamubarira tudugane muhira mu gitaramuka, turaduga turenganye zone gato, acabona ahantu ari abantu, aca yirukayo kuvuga ubutumwa. Nje ndamusangayo, ariko kubera yakubagana ikiyo kica kiramukata, ndakurondera ndamubura. Niho haheze umwanya nabonye uwundi muntu amuzana amuvanye kwa muganga. Nabona baba hepfo ya zone akumusaga, ariko baba Makamba. Iyindi nabonye umumama tubana yapfuye, ariko nta numwe nigeze mbona ariko ararira. Ubundi
reka mbere kuri iya kabiri wabonye umumama mu bana yapfuye ariko ntubone uri kararira burya n'ikintu agiye ko nimba hari umukristo agiye kuba umupagani bigaragara nimba hari umupagani agiye kuba umukristo kuko gupfa kenshi ubona umuntu bamusunika ku gakinga bamutwara ku gatanda ari mu isanduku bamusezera bazana amashurwe agirane ariko agira ubugeni ari wenyine akabura uwo bari kumwe ibintu nk'ibi ni gupfa ku caha canke gupfa ku ngeso nziza birashoboka. Hari igihe usanga yahora ari nk'umurozi cyangwa umunyeshari cyangwa ugasanga yahora kwanka atabikubwiye agiye guhinduka cyangwa ugasanga yahora gukunda muri abagenzi agiye guhinduka b'imfubyi. Sawa agiye guhinduka ab'imfubyi. Aha uwo mwana nawe urabona ko wamusanze ahantu murajana mugabo yarafishe yakibira ku buryo bw'uko n'ubundi yirutse ahabonye abantu nawe uramuhigura mura umutoye ikiyo kiramukata ntiwamutwaye kwa muganga n'ubundi yamutwaye kwa muganga kandi arakubwira ngo abana bacu ngo baragiye kuvana cagiye bishaso urumva ko hariho umwuka w'ubugwayi bwo mu mutwe ugiye kuba kuri uwo muryango. Ni nk'uko uwo mwana baba bariko baramushika Imana ikabona nyina arasamaye sarasamaye ikakugira inama yo kugene babaza mwana ameze neza babaza amakuru kuko Imana burya umuntu musangiye amaraso nari umukozeho kwa nyokwanyu si cyane si yabugufi wanashaka mugabo burya ngaho usanga hari amakuru hari ikintu Imana ishaka kubafasha kandi rero ibintu Imana bamundoto nimukwiye kufisina atako kubera iki nk'ubu nawe hari igihe uri kurasaba ikintu Imana ugasanga bisabwa kumenya amakuru y'abari y'abantu baronde rero umenye amakuru yabo kandi Imana iguhuze nico ciza uzoba ugire ukore ko byarangiye n'ubundi bamukozaniye menya amakuru yabo mu byo uri kurasaba Imana hari igihe Imana ishaka kubanza umenye amakuru yabo kuko murazi ko Hamani yaragwaye imibembe iyo ujya mwana w'umukobwa atanyagwa ndetse nabyo bibicwe ngo aze kubiwe byari kugorana ingene amenye amakuru yo muri Isirayeli nuko aho ni mu Bami wa 2:5. Hari uwundi mukristo abajije ikibazo nibaza ko yatahuye nabi umva no kibabwira hamwe avuze ngo mama merci beaucoup pour le conseil que vous venez de me donner no kuvuga nibaza ko yameje kumurotera indoto cyaye kumushira ku mutwaro wiwe reka ntuze gato ndaza kubabwira idonito ry'ibyanje mbega mama mwavuze ko imbere yanje hari ibisokuru 10 bigoye n'impanuro rusangi canke ni kuby'Imana yabuguruye amaso imwe oya iyo ni impanuro rusangi yo muri Bibiliya ni impanuro rusangi yo muri Bibiliya ni kuvuga ari ibyaha bimwe bimwe urumva nk'ibyaha ubusambanyi ububeshi ubusambanyi kwanza n'ibisokuru 10 nabwe ububeshi izingeso zigaragara ubwicanyi bigirane n'ibisokuru 10 mugabo twatuntu twubwiretse tumwe tw'intege nke n'ibisokuru 7 nuvuga bishigura ngo ngwiki iyo guhera kuri papa wawe ari umuntu yashesha amaraso yasambanye cyabaga basese bihakana amaraso sibyo agasambana agatera inda mu nyuma akayihakana ni kuvuga biba bitegereza gukurikira mugabo intege nke nk'ubu nk'utarongowe utagize n'ikintu kitamubayeko n'ibisokuru 7 mugabo ingeso mbi niho hari itandukano ry'icaha n'igicumuro n'ibisokuru 10 ni rusangi iyo uri kuragomba kwibohoza iyo uri kuragomba kubana neza n'Imana mahoro ko nkubirone ko afite inyoto yo kubana n'Imana kuko yavuze ngo mfashe gusenga Imana izinkoreshe nze mbigikoresho cyayi ikoresha uko ishatse kandi ayishakiye iyi ni inyota twari bwiza kugira abakristo twese ukini kimetso cyuko yebowe na mutima mweranda ubone nimuzo kwigera mwibaza ngo wogwa n'Imana usuzugurike ni abantu bacu bariko barapfira ni bariko barahonera Imana nishobora kugukoresha ngo hama ngo ugaragare nk'usuzuguritse never and never ça n'existe pas. Hasigaye umunsi umwe twinjira icese mu minsi 9 yo kwitegurira umuzo wande wa mutima mweranda nukuri ndasaba Imana izobaha ingabire ziri hejuru y'izindi.
ndasaba Imana izobaha ingabirano ziri hejuru y'izindi. Ndasaba Imana muzovuge mu ndimi. Ndasaba Imana muzoronka imbaraga zo kwirukana abarozi. Ndasaba Imana muzoronka inkomezi zo gusengera abagwayi bagakira. Pana ko umwana afatwa n'ubushuye no kwa muganga, uri muganga ari hejuru y'abandi. Hari igihe hari igitega kimushuye. None rero gira umugisha nyota Imana yiguhaze mu izina rya Yesu Kristo, kandi tuzogendera mu ijambo ry'Imana ari muri Yohana 7:37. Wari umunsi mukuru uri hejuru y'indi misi yose. Imisi 9 tugiye kwinjira mu ihamagara ikintu gishasha, icankiro gikugwe kimivumo yikugweko. Erega uri umuntu udasanzwe. Mu ndirimbo za Salomo ni wavuze umugore kuvuga umukristo mwakujya kwigiti cy'umegani cy'umutapuwa mu biti by'ikibira ngo niko umukunzi wanje ameze mu bahungu. Imana ikubona nk'umuntu adasanzwe mu bantu b'imbaraga. So ni indirimbo za Salomo. Imana nikubona nk'akantu k'akanofunofu ngaho oye ngo nikwera bakubiyeho ntaco uzovamwo, uri mubi, ntuzobyara, ntuzoheka, ndagowe, ndapfuye. Kada eka Imana twishimire twese maze. Undi mukristo avuga ngo komera Kristo ni muzima ibihe byose. Izina ryiwe ntibiri ngombwa. Nashaka mu ndotorere y'indoto nagize. Narose mbona ngiye kwihagarika ahantu ngo hepfo yaho hariho umuhana wuguruye idirisha. Nari ngiye ku mwanda muto. Mejeje inca mbona kuwo muhana harabana bambonye baca barasohoka baza hamwe nihagarika mbona bayoye ivu ryaho hantu nihagaritse bayoza ikintu kimeze nk'igiti kibase bashira mu ndobo. Kubera nari namaze kuhava nyahantu ndabibonye naciye nsubira inyuma nce ndafata umwana umwe kubera bari babiri barabana b'abakobwa, umwe yari mutoyi uyundi yarakuze gato. Yanafata wa mwana muto yariko arayiyohora aho nihagaritse nce ndamubaza ati inde yabatumye kugira ibi bintu. Nyamwana arunama ngoma ndamukarira ambwire uwabatumye aca ambwira ngo n'uyu turi kumwe yabimbwiye tuze kubikora. Cafata wa mwana mukuru ndamukarira ati ninde yagutumye uze gukora ibi bintu. Aca nyishura ngo nta numwe. Ngoma ndamubaza aca ambwira ngo n'umuntu w'umukamakare yabintumye. Ndamubaza uwo mukamakare uwo ariwe ntiyamumbwira. Nkiriko ndamubaza uwo mukamakare uwo ariwe naciye mbona mwanyanzu b'abana bavamwo hasohotsemwo umuntu w'umunyokuru asohokanye igikombe n'ibido. Mbona afukuye ahantu bataritse inzoga aca hamagara wa mwana nariko ndabaza. Mbona wa munyokuru na wa mwana barampamagaye ngo ngende kunwa inzoga bariko bakura aho bayitaritse bobo bariko banwera mu bikombe. Nanje barampamagara ngo ngende kunwa kuri nyanzoga ndanga kugenda kuyinwa. Ahubwo naciye ntora ya ndobo batoreramwo umwanda wanje nca ndayitwara. Naciye nikangura mu ndotore indoto cisobanuye mwoba mukoze muhezagirwe n'indoto mbi. Iyi si sene yakubayeko oya nibyo wakorewe. Hari igihe witumye ahantu baragenda bayora umukoyo wawe bawubandigwako bawukindirako bawukoze ibyo bawukoze. Aha ni hahandi ubusaza bwawe usanga buri mu bivyimba. Aha ni handi wisanga utari kubyara. Kandi rero ikintu ndababwira mukwiye gusobanukirwa nubona nk'ubashobora kuba yarose indoto akaba yarabyaye agace yibaze ngo yaransimbutse. No, mwibuke Ezekiyasi muri Isaya 38 mu byabaye cye mu ngoma.
Imana yarabye icyaha Hezekiya yasakoze araraba intege nke zamuhaye kandi nawe yarasubiye inyuma Izayi muhanuzi urumva asubiye inyuma ku mwami Hezekiya aramuganiriza birangira avuze ati je naberetse byose wabyumva icyabaye ni igiki Imana iravuga ngo abamukomoka ko bazomubuja mu buja bw'i Babyloni kuko ngo Imana ngo yararabye isanga Hezekiya yari mu basenzi b'ico gihe mugabe intege nke ziwe zisha zituma izohana abamukomokako gira ni hame ry'Imana nk'ubu iyo ndoto wayihawe uvuga uti je narabyaye mugabo ntumenye ko bagukomoka ko nabafise uwo muvumo uvuga uti je ntakaze ntumenye ibiri mu myaka imbere izokurikira Imana yarinzi yiguha seki igihe bagutongere ko bakubandiwe kuracimirije ishaka ugisambutse uko kuntu witumye ahantu wasobye ahantu wakoyoyera ahantu bakubonera mu idirisha ni kuvuga idirisha risigura iyerekwa urumva iyerekwa ry'umukristo ni ukubona ubwiza bw'Imana ingene buje gutabara ubwoko bwayo ariko iyerekwa ry'umuntu yabeye shetani ni ukubona ingene abantu bariko barakubitika amaraso shetani inwa irikira yahabwa ni kuvuga aho n'ibintu ni ingwara runaka ushaka kuzogwara nk'iki byuma nk'iki kandi uko kuntu banagutumiye ako gakecuru akabonye kaje kakagutumira ngo tuguhe inzoga bakakuganiriza bisigura ko harimo n'intandaro y'urupfu sino ubwo bwana bwari kwiruka bukagenda kandi iyo ntandaro y'urupfu harimo kugwara kandi uko kuntu mwaganiriye ukatebana n'abo bana n'uwo mukeje ugateba gasohoka bakongera bakaganira nizangwara ziza zigiye kirekire ukapfa warunutse waragize rero ibi bintu badutongerereye ko ni kuvuga bifatigiye bashaka kubigukora ufise imyaka 5 bakavuga ati nyuma y'imyaka 40 uhereye uyu munsi bashaka kubigukora ufise imyaka 30 bavuga ati nyuma y'imyaka 40 uhereye uyu munsi umva kujya kuba 70 mwe mubona umenga ni kintu gito mukura kanyutsa pour 50 combien 50 urakanyutse Imana niza yivuguruza ku myaka yatugeneye ahubwo ni twebwe twivuguruza mu kutumva ko iyo myaka ifise agaciro tuyikore tuyigenderemo haba uburyo bwo gufungura uburyo bwo kugira siporo uburyo bwo gusenga uburyo bwo gukora mu butungane niyo mpamvu je nk'ubusindi ko ndabahenda kera naho ramvuga ni Imana ndapfuye nkwijije imyaka 40 ataco ndagerako nsa n'utize nsa n'ikigorbi usibye abana babiri nabyaye namwe nataco ndabamariye Mana ibi nivyo koko ni nabwe bwantumye nza kugicaniro nico catumye mpebe ubuzima bwanje nkabora Imana nkavuga ati nta muntu adosubira kugaba ubuzima bwanje ntawe uhari nzoba umwesha w'umugisha uzomesha umugisha zoba yobowe n'Imana kandi rimwe mu bigize kuko nta wundi mushara nzogera ndavuga ni imyaka yose nsigaje mbishe 40 narakomeye kwisi n'imizo nimaze imyaka 3 mbishe 40 narakunzwe narabibonye waramaye rukundo mugana buzu uwo nkunda nyene pour eternité nabyo nzi Imana nkunda mugabo nuko muziko nibagiga ifarasa singene naho nzi ifarasa urimi gahwebye kuruvugura gwibagira zogira ikiganiro mu gifarasa zotegura emission y'igifarasa dumiwe nukuvuga rero kuba ikintu zikiza spontané nukuvuga rero ikintu cyabaye n'igiki ndabwira Imana ntirabica inkota nkuri gisuzuguro n'ibyokunda unyibagize imibabaro yose myaka 40 utagira n'ikintu n'igiti c'ivoka cyo nuwo uhonyorera ivoka utagira ikintu cyo gutabara aya utagira n'impene wogurisha ngo wigombore kwa muganga mugabo ngasanga abona arisha amadeni ne otandomiri yo edemiri urabyumva nukuvuga rero je nafashe umwanzuro ndavuga ni sinemeye kuba muri ubuzima ora sinamenya ko ahubwo nari nacitse ku icumu mu 2011 hagati ya 2011 ni 2023 mwumva hari imyaka ingana 12 mwibuke ko ari imyaka y'ikuba viole ni imyaka yuko uhuruduka utantamuka mu gihe utagiye mu kindi kirere tuyirabira kuri dina dufatiye ku rubyaro rwande rwareye atandukanye na Yosefu yagiye kuzuza ku rubyaro rwande rwa Yakobo ni kuvuga ni kumwe tuvuka mu mubiri bwe nimuze mubwira ngageza niko biri niho ya Jisikemo bamufata ku ngubu baranamukunda mugabo umuryango we ntiwavyemera birangira asesetse amaraso
so nukuvuga ibi bintu twaturirwa ko duhamurirwa ko tukiri bato babo bansi cyangwa abakunzi baragera igihe runaka urumva nkuje akumva ati kuko izo ni inkurikizi z'ubugumba urupfu kubera haza bumva ngo ibibyimba mu nda ngo kansere ngo iki kwaza mu kansere mu maraso uko n'umukoyo kansere mu maraso iki cyangwa ari uguma nawe ugacuvuga utoya cyo nikindawa kuko nabyaye no inagege je kintu watsuriwe ko girafata umwana umwuzukuru n'umwuzukuruza cyo watsuriwe ko gifatwa gushika ku bisoko indwi bigukomokako ushaka kuvuga uti ku gisoko cya gatanu cya kane cya gatandatu niba uri bururizwa n'umwana n'umwuzukuru oyareka ko nabo bazokwibohozako nukuvuga rero ikimana yagombye kuguha kwigihe uri kurinjiramo kicegereje ukwiye kubanza kwibohoza kuri ibyo bintu nukuvuga uyu munsi niba ufise imyaka 40 ibohoza kuri ibyo bintu imyaka yose ufise nukuvuga ibyo ugiye kwinjiramo ni nkuko icyo wowe uri kurasaba Imana nimba ari passion uri kurayisaba nimba ari kubyara uri kurayisaba nimba banza wibohoze kuri iyo limite y'amagara meza nukubaho washizweko iyo ni limite y'amagara meza no kubaho hagiye yinwa wari kubuterera cyumviro wari kubanzwe mu bandi mugabo nawe utayinyoye wagiye ukora iyo ndobo ntiwabonye wayihamze ntiwabonye amajambo watuye ntiwabonye iki wabatwaye iyo ndobo sibyo mwana watwaye iyo ndobo ivugyaho ntiwagimbye byose haga niburi kugira ngo ugende ushenye uwo mwuka wari gucubona ufise isuku uri kuraharimu hari uhavanga naho hakurya uhavanga naho hakurya cyangwa ugacubona waciriye amate kuko wari washize amasohoke tugikura baratubwira ngo ahantu sobye ucwacira amate ujya ngo ahantu wasobye ukacira amate namuna kuroga umwanda wose wasize namuna kurogere gariho n'abarogu ibicurane hariho umwana uherutse nako ndasaba nuko mubona umwana gusa nuko nyakiri muto w'umudamu nana byumva mbera zo nandondere kuko sinzi nimero ngene nahitira mugangira ngiye ku gicano cy'abigitegano mutora nukuvuga yarafishe ukuntu we ntazi igihe byaziye amazuru yiwe agumagira ngo urumva gumayumvi kandi yarigi imishata bayifishe rero yaratebye nuko byara mugabo wagera igihe amutuka ibyo bintu muri uko kumutuka ibyo bintu ntibawukane ntibagize ne burya aba fonctionnaire aba intellectuel n'aba babagwizatunga aba bo mwita muri mushamugo wa commerce sibyo aba businessman women nukuvuga ntabwo bawukana komwe oya n'umufonctionnaire awukanye n'umuntu atize ntibawukana komwe oya kandi keshi wanashaka iyo umuntu atize arongoye wize atakaza umugore atari gutakaza ibyo rero n'ubushakashatsi rero iyo muri aba intellectuel babiri arige mudatakazanya ngo abantu babibone wamusakano ko kwihagarara ko bagize mugabo mugatakazanya mwebwe aho mubona n'amaso yanyu ibyo mugabo kesha bagwiza tunga abo bashoferi bari bagizene ntibabitorera cayigira bikagaragara mugaro mu intellectuel abafashwe n'ibintu byinshi akaza ko ringe nasuzugurika imitation kugena kuvira wana gakomeza ngaho so ugasanga ibyo byamufatira bitumye aguma mu nzu mugabo mutari kumwe n'ubundi rero ndamubaza ati rero ubu nibyasigaye ntuka ngo nyene ngo mva atagishaka kumba hafi ngo cyane uko ibyo bintu biramujena kandi koko birajenana mugabo none ari umugore w'isezerano ryawe cyo namubaza none mwarongoranye utarabigora byaje uri umugore kuko none cyo ndamubwira nti nimba nawe ari we yabiguteje mugabo acambwira ngo yandeheje meze uko nyene ndavuga nubwo n'ubugore iyo ni shetani nukuvuga kuko hariyo nige ni nkabijya hariho umuntu nasize kuri statikare ngo abagabo ngo akakano bakwiye kwiga ko karakomeye bakuvuga ngo umugore ngo ntagira ubwenge kamuto ntagira ubwenge none uba wamuzanye zarasose byarapancaritse ntuba warabibonye babyagenze gute ntabwo suzu murabe ko atari wowe wabipanguye nukuvuga rero ibi bintu umva hariho imyaka igisuzuguro kigaragara kuri we ukabura intandaro yabyo buriya biba ari ibintu baduhamuriyeko nariko mvuga kuri ibyo by'imishero nkavuga ibintu byo kugwara indwara z'ibibyimba ibiki nabikomoka no kuri byinshi n'ibirozi birabamo hariyo gususugira usanga ari indwara kwa muganga ivura igakira ariko hari n'igihe indwara y'imyuka ibintu byo kugwara imisheru ishesheme ari ibintu bikomoka ku bintu byawe bahamuriyeko burya nicyo gituma Imana yabwiye abanyisirayeli mu byo yababwiye kwitwaza ntiyababwiye imbugita cyangwa inkota cyangwa iki igipawa ntihagire umuntu n'umwe azobona umwanda wawe
aho umwanda mukuru umwanda muto imisero burya n'amarira yawe umushwara wihanaguje amarira umuntu yawubonye neza akawutongerera ko uhora n'agahinda mu buzima bwawe kandi ugira agahinda utazi n'ikikaguteye ora agahinda karica iyo katavuwe agahinda karica karakenyora none rero mwiza wanje Imana yashatse kubwira iki iraza kubwira ati ubuzima uri kurinjiramo intambwe uri kurinjiramo bohoza ubuzima bwawe boze n'ubuzima bwawe gukomokako kuko ari ikintu gishaka kuzogukenyura ni handi uryama ukazamva bukeye mugongo ntuvyura ukazamva mu nte waja kwipimisha ngo he bagasanga ngo ni ikibyimba carakuze ngo iki wakigendana mugabe Imana irakuburiye gira icyo ukoze nabwiye ko indoto nziza murazibibira zikababako vuba bwangu indoto mbi urazibibira kugira ntizikubeko genda usenge witandukanye n'igisokuru cyawe ntugire confiance umuntu numwe ntugire confiance umuntu numwe vuga uti jewe runaka nitandukanije n'ababyeyi banje nitandukanije n'injuti abo twagendanye mu buto bwanje abo twasangiye amasezerano abo twabesheje nitandukanije nabo sawa tugera muri Ezekiel kijya gisoma cyo migani 16 gisome ukizirikana kugisoma gusa birahagije ukakizirikana hanyuma ukora iki ucugendera bibiri indoto zawe ubwira Imana uti ndabona ko ndaririwe uranyeretse ko ndariwe n'ukwivuza mu buryo bugoye handi naho uri mu miliyoneri bisaba kuterereza ngo uje hanze ngugira iki none rero ndakwemere ko ubutunzi bwanje nimba waruha Imana kimwe muri 10 genda usabe bakwature ko mugisha naho mu bifyinata ndogenda bivuze n'abakuru ba ecclesia bumva simba hangaye ndi muto mugasindi gito bivuze n'abakuru b'amadini bose mwumva ni mwige ubugene mushiraho inzego amafraternité abana buzuye mutima mwenda butwinje mu gihe ca Pentecote ejo sira mu ijuru Yesu Kristo tunje mu gihe ca Pentecote abana buzuye mutima mwenda mwige kugene mu makaritie kujya hari imibano ru Kristo mwige kugene haba ico mwita novuga ngo nishinga muryango canke iki mugabo habe haro nouveau charismatique kuburyo niburi buri rimwe muntu habe igicaniro cy'umukama haba igicaniro cy'umukama bya by'icumi babitanga harya nyene bakabizana ku paroisse bakuyemo ibyaboro byo muri quartier wabo niko bimeze niko bibiri yibivuga nta gicaniro na kimwe gishobora kugira agaciro kitagenda ku mpimba kitagenda mu bitaro ntigikunda kitaraba abasazi bari muri ako kare ntigikunda kitaraba batama n'abatamakazi kuko hari abatabyaye neza hariho n'ababa batabyaye Imana yabatwaye abantu ko nyene birakunda bagapfa bakagenda kwera ibisokuru abo mubwirizwa kubitaho rero nushaka kumbwira ngo ingene ngo uhagarariye ngo meri ngo hama uri umusaseredoti 2-3 ngo bikunde ntigikunda nimushye amafraternité nimwe muzotuma igihugu kigira umugisha mugani mutabikora igihugu kiracafise umuvumo kandi gicagifise abagihagarariye bo mwuka ntabwo igihugu mwisimuka kibazwa president de la republique iyo dutomba akabumuka tuba duhiriwe nawe ico gakora n'abakozi b'Imana none abakozi b'Imana mugomba ko ibintu byose biziwanyu bive mu kw'Imana yabigenye muri baza bizogenda gute muri hari Imana muri ko murafyonyora hari ka baraje kurongorwa nk'abagenda gutara amagara ntabwo Imana yaremye ngo abantu 100% barongorwe ahubwo nagenda bwire ko abantu batari hejuru y'icyo 20% ari bo kurongorwa bakabyara niyo mpamvu bashi bakubitana imitwe bamana ibishunduri bagwa mu buzima batati kuko Imana irafise abantu bagoma bapfukamye bari ku gicanya ngo umuriro ntuzine naho bumwe ngaha muri meri sibyo ngaha muri meri sinkwe nankwe basi ni buri kubumwe mwitenga mugaba kawundi mucarama umuriro ntukigera uzima igihugu cyose none umwe yobura aba mu rumogi ko batabutse aba mu kabyiniro ko batabuze muramaze kubana ububyiniro bwisobanukiwe ntibabura uguma kwizamu ingoma umuziki televiziyo baguma bafise ubikomanda mugabo mwabibuze mu bwami bw'ijuru kandi ibyo ntibikunda kumugorana n'umugabo ntibikunda kumugorana n'umugore uwo mugore ucumushira he kwijora bagukeneye mugimana mwarazikenyoye birasabwa ngo ibiganza birasabwa ngo amashuri mutima w'Imana azigisha ryarise iyo n'indinganizo y'idini mugabo naryo ririko rirakudukotomeza mangati riko ratwemeza ko tuzoja mu ijuru bonyene bazi ko bari kuri vora bagizene bamugaye ninde muntu agana n'ubumuga bemerera ko aja kuri vora kandi urubanza sugwacu gutonga rutokisi ryacu mugabo iyo mitima muzoyibazwa amahoro make dufise na abanyamadini bakuru madini mutisobanukiwe si politike hari amasoro muri ko murumva avuga ibyo muvuga ngo biba mukinyoba ibyo twabiraturaba abapfa ntibamyeho no muri Israel iyo n'indinganizo mukwiye kugira
nakarici kuyakubura mu igicaniro ntabwo abantu bose bazokoma baduga ku misiyoni namubwanyu nibizokunda ko mubatura kumugisha genda wa mugore we nimba uri umugabo sinzi genda wa mukristo warose ibintu ugenda ahantu uzi ko yubakira mu isi y'umuko utisunze idini ahantu uzi ko usiga icaniro tanga icyacu babyubahiritse bagira iki ugira imana uti sinzongera kugenda kuko n'ubundi uzoyivuzamo iki ni ikirere imana yakugururiye yuga ati ntiwijajare by'ibizokuba ko nagahinda nimba bizozanana mu nyona amabyinyoni ngo n'amabyinyoni yari yanguye none Tobito siko byagenze yaravuye mu murima w'Imana murasoma neza nimba ari vukire none Sara akiri muto ataragera kurongorwa byari bwamenyekane yuko Sara uwo murongo yari mu asinoda cyahwera byamenyekanye naho nyene umugabo wa mbere ntibikanguye n'uwa kabiri ushobora ko batikanguye ariko abagabo indwi bamurongoje mugabo hari iki hari umuvumo wari umuri ko mwarimwo n'ubugombe bw'Imana so Imana yakubwiye nukuvuga Sara icyo yakoze n'igiki kugira ngo iyo shetani imuvemo akomeze urugendo Sara yaramanutse aruruka ubutunzi abushira hehe abusiga kure y'iyari abona guhura na Tobito Tobiya musore Tobiya muhungu wa Tobito ururuka iby'icyubahiro ushira ku ruhande sinzi icyo uvize uko kingana uza mu itegeko ry'Uwiteka umubwira uti wambwiye kandi numvise mereye ubunyene nahora ngo icya 10 ngiye noneho kugiguha n'umutima ukunze nidodomba mu bimenye ibintu cyumufishe kimwe sigwa uri umusuma nimba ari gwawe kandi ikindi kintu naco urabona igihe muhamuro bagize niwo muhamuro nawe nikyo urumva ajya amajambo yegano bakugiriye nico kigano babwiriza kugirirwa nini n'umukuru w'igicaniro cy'ubutabazi bw'Imana ku buzima bw'umukristo twaratakaje impano zacu dutakaza imigisha yacu dutakaza imyaka yacu yukubaho kubera iki abadutanze imbere barugaye byanka ko binjira neza nawe bakenyuka tubona ubundi rega ndababwira ikintu kimwe hariho n'ibintu mutazi mubwirizwa gusoma kandi Bibiliya ziri imbere yayo nibakomeza ahubwo bazituzanire rwose ubu nta muntu atazi gusoma no kwandika nawe utobimenya mutima w'Imana yo biguha nagira amabwira ko ubuzima bwiza burahari ngo Imana ntiyaturemye ngo tugogwe yaturemye tubeho tunyuzwe none wanyuga utagira icyo urya abandi babisesa kwiyarara wanyuga ugenda gusa abandi bambara bakuranye wanyuga utagira ingene wiyunguruza wanyuga ugitungera utagira ingene wivuza bisigura ko ari ubuzima Imana yatugeneye ubwiza arumva buva mu bundi bukaja mu bundi kandi ubwo buzima yabuduhaye nka magiriranire nibyo ni inyamaswa zirengagiza kuko inyoni itahagahe ngo agasimba niko katayihagahe ngo iyo yapfuye ngo isazi ikomeye isumba imbwa ipfuye mbwira ukugane Salomo kwandika uwo mugani ukandikwa muri Bibiliya mukwiye gukomera mukaba intwari mukamenya ko ubuzima urabwishimira ngo wigira igihangange bose bakuraba ubuzima urabwishimira ukishimira amatungo ufise mugabo nimba ufise amatungo ari mu busuma ushaka ubutibura ko ukagira amahirwe ushaka Imana yaguha muri mawinzaho yaguha buryo bwiza bwa kuvuga bakakwemera ukaba umukuru ukaba umushefu kandi unabikora neza ufise n'ubwenge muga nimba ubutunzi bwawe ngo mubana Elon Musk ngo ugera cyarondera amafaranga ni mu mubona nukuri nimba ubutunzi bwawe atamuntu uramira atamworo uramira atawupfunzwe uramira ubutunzi bwawe urakomeza urumva iyumvire ko uri umumiliyoneri ugakoresha umwana w'umuhungu akiri muto ariko arondera ukugena azoshinga urugo rwe niburiburi azoronka intebe zo kwicaka karonka akazu ko gupaka cakagirana uri umumiliyoneri nawe mugabira inzu naco byo gutwara ugaca ukinagara ngo butike yawe wayibuze ngo urumva ngo yavomye ibitoro hari inkoni yiwe yo gukubitwa mu gasogo guherera mu mpimba yangiye mu bitaro hari ibintu niweza nkumva inandaro y'ubumuga bw'umuntu hariho imaje y'umwana w'umuhungu nasanze muri Pressereja mu 2025 ku ipasika n'ubwirase kwisura yiwe imvamo yambwiye ati nakoreshwa n'umubosi malheureusement nabibwiwe n'undi muntu ko yasa n'uri kumfiro iri pare ko atariho ntiyari ubukira yari wo gutaha ko n'undi yaruhiye kwishi asambutike yahombye kumba abavyeyi bavuga ati twe nabwo twofushobora turani turi umugurishiza gatongo avukana n'abandi bahebera nawe aterera mu mpimba Bujumbura za dossier zanyu muragenda murubika n'umuntu wa peje yakiriyo dossier jawari urubanza no cyangwa ni wa mugabo ufata ko ari umwana wawe yirye murungika tawusigara rondera ibindi none iwa baravuze ati nani tongo dufise none yaje mu gisagara nk'umuboyi umuha boutique
none aragiye boutique irahombye biranse nawe warasama yarinze itembagaruriye kweri kutamwevari wa jurajuru mwagize Imana kwitari buntore ngo ngire umucamanza cyangwa imijambo wundi hari imivumo muri ko muratuzana mu gihugu kwera ubugoryo bwanyu byakunaniye kwibyaho bitunganye ufise byinshi ugeze ku rwego udashaka kubitunganya jurajuru umunsi ku wundi ugomba kubitunganya rimwe mu mwaka cyangwa rimwe mu mezi 6 wa muntu w'inzara wa muntu w'ikigorye wowe uzomufashike azokuzanira umuvumo muri wowe uwo mugabo aragenda araterera mu mpimba hari n'ukuntu n'abantu bajejwe mu mpimba zamuraba umuntu dose mwene yaracyayikurikirana atakikurikirana mureka aje kugwa iwabo ugasanga mpimba nisigaye ziravuze basigaye baje hariya umwana aragenda ya myaka 18 mifatira ya myaka 20 mugereramo aragenda afatwa na wa muka wo kwitinga ngo mama ubwa mbere yasamba avuga ati yandeka nkaja kwishyuza bugene n'aya madenda bo muri quartier aburanirwe nande yo ni imivumo turiko turakwe kibwirwa n'icyumva cyerekwa n'ikibona ngifatiye kuri indato y'umuntu gamwumva ibiziriko bituzirika mu buzima bwacu ungu ushaka kumugira inama utigenda uraba ahantu wiyubakira mu isi y'umwuka ahantu hari gicaniro ngo urumva ngo nyene ngo twebwe ngo kwiparuwase ngo baratubwiye iyi itashobora kwitaho ubuzima bwawe ngo uvuga uti hari imperezo hari ibintu mutanga hari ibintu bikwiye kugira ngo ubake paruwase yawe mugabo genda icyo kintu gikura y'icyonyi ubwirizwa kugira amaso y'umwuka nayagaragara ukavuga uti mbese no naha hantu kubyukuri icyo ndiko nakora ikibabaje Imana ntiyaguha uburenganzira bwo kucikorera yakubwiye ati nubura ubwenge ndakureka ku munyabwenge Imana igaragara ku kigoryi Imana ikagaragara genda usobe muri Zaburi ya 18 udahangayika ngo mutore na telefone yawe bisome agaca yigira ngo urumva nyene ngo je ngo pati naramurande ngo ndamubura urumva nyene ngo ncandagenda ngo kwiparuwase nyene ngo ndandika gakete ngo ndagirane ngo gusa ngo narumvise ngo kwa Mungu ngo batangaza ngo bagirane muriko murananirwa no gutunganya ubuzima bwanyu muriko murananizwa n'abari bitunganya nabi muriko birabandikira tuzapfa usanga iyo mugisha n'umuntu azogenda kugicana ati amavuta yawe Uwiteka yakure muri wa yasesekarize kuri jewe kuko nanje naje mu nzu y'ububiko nahagetse hari abantu bapfukamye barindiriye guhesha umugisha abana b'Imana hari n'abandi nabo bamaze kwicara icyubahiro cyabo icacabo muri ko muragwamwe mwe muzireguza iki muzovuga iki ko muna Daniel yaramaze kumenya tumwami yo yasaze bigenduko nanje ndapfukama nkabigira kuriya kuba ari kibanga gukora cyane Nebukadineza avuze kandi yari Imana yi Babiloni kandi Babiloni sirake yuno muzi kandi Babiloni hagenda bagenda bwe nige ntambara hizoherera nagenda bwire ko ari mukuri ku ijambo ry'Imana mitegeko ryo witeka hagi umunsi habaye igicane bakomura akabamwe abantu bakavuga ati twiyunga abantu mubareke bahangana avuga ati twiyunge bareke bahangana ndabarahiye intambara izo bihagaze avuga ati ndazi Nebukadineza ariyo yasaza abayasaze ikimucurohesha niki ndiyagiye gusaba Imana ngo curohesha Nebukadineza yaragiye kwishengera mu masaha yiwe gusenga agenda ahantu yarapfuka maragenda ababwiye ati genda mwicwe baravuga ati Daniel tubasiga gute ngo baragenda baronka basanga Daniel mu isaha gusenga ngo ambwiye ati wowe uri kurasenga uri kuragira nte twese tugiye kwicwa ngo ino nawe twicwane hamwe avuga ati byo ni ibiki koko umwami yavuze ngo nituvuga indoto yarose ngo twonge dushe tuzirotora natwe tutari turyamye iruhande yewe ngo narazirane tubyumve haravuga ati mwami genda mubwire utihangane umuha iminsi 3 bamwongera igihe cyo gusenga igihe cyo gusenga alo igihe nkundima umusiguzi 3 koherati 3 bivaye na Bibiliya isoma igihe nibwo butunzi wagenewe wambwira ngo muraje reka mabwire mugira amaso kandi mubone mugira n'amatwi kandi mwumve sino n'umuvumo muri Isaya ngo bifise amaso ntibibona ngo bifise amatwi ntibyumva ngo bifise iminwa ntibivuga ngo bifise amaboko ntibikora ngo bifise amaguru ntibigenda ibyo ni bwande nizadagwani zashere uyu munsi ndagwani ninde uyu munsi ndagwani ninde ni umwasi w'ukuri ku ijambo ry'Imana kandi ari hagarariye genda dagwani mu murabe muri Yeremiya 23 nimukomeza kurondera inzu zadagwani hariya Yerobayali irabasiga irabacika izina ribi muzorigumana ubutsinzi buzobananiza haguruka mwambara inkindi mugayagaye imbere y'Uwiteka mu muturi bibatunuje haguruka musengere mukuri no mu mutsima hari umwanya w'irozari hari n'umwanya wo kuganira n'Imana ku buzima bwawe mbonanga ubonda
ata undi muntu uzanye mutazanye mu bwiye Bikira Mariya, utazanye mu mushawa Yezu Kristo, uzanye wewe umugabo wawe, abana ba mu mazina, uzanye so mu izina, uzanye nyoko mu izina, umuzaye mu ngeso mbi, umuzanye mu bicaniro by'umuzanye mu bwicanyi bw'umuzanye mu weshi bwiwe, kwa kwisobanukirwa ukareka kwitera ijeki. Haguruka, izo ni imvu ziriko zirabanza ko directement. Ariko Imana yarabye ko itari uwo gutakazwa, yagusanze mu ndoto. None ngubu nutabishinya kare, iyo ngwara ntizokubako mu izina rya Yezu Kristo. Nutabishinya kare, uwo muvumo ntuzokubako mu izina rya Yezu Kristo. Nutabishinya kare, abawe bazobwira kandi baheke. Imana ibimere umugisha, nawe biguhere umugisha no mugwiza. Kare ikangure. Ikangure. Ego. Ikangure kwezi imirimo ibaherekeza. Koroneliyo cyari igihe ciwe cyo kutaba imbata y'isi. Imana avuga ati ibisabisho, mviritsa, ibisabisho byawe biherekejwe n'imirimo yawe byageze imbere y'Uwiteka. Reka nemeze ba Petero babone ko Imana itarobanura ku butoni. Petero umwe yari afise imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru, wa wundi iyo ngo n'inganji za shetani ze, umva. Petero avuga ati sanze Imana itarobanura ku butoni, kibwirwa n'icyumva ikerekwa nikibona. Hagararira ico muri abacamanza mu banyakuri kisigaye cyo kuba umucangero, bumbwa n'imishahara n'abatayifise barabayeho. Ngo mbega ngo ibiciro twe ntitujya ibiciro, tujya ibyo kurya. Ngo mbega amafagitire twebwe ntiturajwe ishinga n'amafagitire, turajwe ishinga n'ikirere cyiza. Iyo mubona amasengero yuzuye ntawe uri karaca urubanza, mukabura abakora ibikorwa by'urukundo, ugasanga imbere y'isengero haparikinze imiduga amajana n'amajana, kandi mu ya mbere, mu ya kabiri no mu ya gatatu wasanga ibitaro biri hafi iyo ntuze hiriwe ubusa abantu bangaye. Hari igihe bizoba ngombwa ko mugenda n'amaguru, n'ibyo binyonyori byanyu mu bigabanya. Ugasanga abantu b'umutima mwiza mukorera Imana, abantu b'umutima mwiza mutuma igicanuke, nibwo ko kuri uri okipe nta kanya ufise, mugabo ku gicaniro kuko ntibizokunda. Buri paruwasi ifise inyubako nyinshi, ifise ibintu byinshi, kandi paruwasi ntikorera mu murage. Nkunda abasaserdoti bavuga ukuri, no nikorera mu murage. Urakora mu gihe cyawe ukagenda ugiye ubugiye, uwuje agakora akagenda agiye abagiye. Kiretse amakete amastatus biga nabyo kenshi usanga biraba umukarani. Patira akorera kuri raporo bamuhaye, kandi raporo uhasanze kiretse ibyo wozamura kumbure bigaragara nabyo nyene ibyo usanga ari bwije. None mwibaza yuko ikizohagararira inzu yawe kizova he? Kugira ngo aho hantu uri habe Siyoni bizogenda gute? Dawudi ngo aragenda azana isanduku, ngo aravuga ngo hari ururambo ngiye kwibaka ni Yerusalemu, bitubirana n'icyo Imana yavuze. Ninde yamwigishije ijambo ry'Imana ko yari mu ishamba? Umva, iyi si irakuze mpereza ikakugira igikoresho cyane, igakunyanya mu bwami bw'ijuru, wiga kuba nk'uko Imana ishaka kubaho. Hari icyo Imana yagenye kizogukura kwigisuzugurira, kugira ngo n'ibyanyu byari byaronye amarangamutima yawe, imigisha yawe, imyaka yawe y'ukubaho wongera ugirane ubikugweko. Ariko nugenda ukibanira hano, narumvise ko Mukama uvugira aha hantu, ndaje Mukama sinzosubira inyuma, ndaje Mukama sinzosubira inyuma. Uraja ntuzasubira inyuma mugabo, nimbuje nikibiribiri gusa ata mwuka w'Imana ufise, ushobora gukubitika gusumba imikubito wari ufise aho wari ubwa mbere. Ndakubwira impamvu. Tugakangwe n'aya majambo tuvuga, ahubwo kangwa n'imbaraga ziyaherekeje. Ntugakangwe n'aya majambo ngo cagisozi yemwe gaba yivugira icyo wishakiye. Hariko imbaraga ziyaherekeje, niho hari icyubahiro n'ubudahangarwa. Kirengagize gose witera ijeke nene bukeye kabiri. Oya, semerera n'abariya baze, semerera nabo baze. Kaza wumva nk'ubu nk'umupasiteri umwe
muzima arinezerewe yibereye mu kirori cyo aravuga ati narateye ikasha abandi bazohava abandi bizogenda nk'uco nemera abantu b'amadini mwitera ijeka birenze kandi bugerero mufise n'umutima ukomeye uramukumva neza ko umukisi winjiye mu idini ryawe atacyumva ninganya atari tohamukura kandi uzi ko atani icyuma umariye uzi ko ijoro ryose ukiva mu kabare ukiva ku meza ugenda ukaryama nk'iki ngo nk'amabere y'inkumi niko bavuga baca imigani y'ibinofunofu hariya ngo niyo atacyo yikanga urumva iby'umugore hari umwana akaba ati kugira yonke nicyo nishizemo ubizi neza ko intambara bariko bahangana nazo kandi uzi neza ko umuvyeyi ikimuraje ishinga nuko umwana yabyaye agira iki agira umunezero agira ibyiza agira igishimo hari icyo umwana atikura ko hari icyo akugwa ko n'umuvyeyi naho iyo bari mu dogiteri ameze gute hari ingwara tokwivura kuko hari igihe bisaba impanuro igasaba n'ubukambwe ukazama ngo ndiko ndavuga ngo none ngo niba bagwaye ngo bakira ngo musenze ngo ntihogenda kumpanduka zura cyangwa mu bitaro ukagenda ukakakaza abadogiteri ke n'iby'umwuka cyane n'iby'ikibiribiri ubundi n'ubusuzuguye abakozi b'Imana ubusuzuguye na Kristo kuko nawe yoba yakoze iby'ubugorye kuko yoba yazuye Betani yarazara wenyine nabandi bapfu nta zindi mva zari zihari ubuko Elisa amagufa yiwe yazuye ujya muntu bari bagiye guhama nta zindi mva zari ntabandi bahambwa kuva na Elisa apfuye ubundi bamubanza muyoboze mutima w'Imana Chimana yaganye nicyo kizoba wowe rero ubyumva genda ubikore mwiza wanje wirabira ubudahangarwa bw'Imana ingene bukorana nta nicyo bitwaye ni wa mutima woro kubwira uti witeka nongeye gufumba n'utunda turoza reka nongera ngo ni bwa busabane bwawe n'Imana kandi Imana hano yashingiye itegeko ridutabara nagira mbabwiza ukuri kwinezero nuko zizoja mu gihe dutakane ariko nta nikibabajwe ko dukenyuka kubera iki iravuga ati kugwanje ruhande narakoze nanga n'ikinege cyanje gikenyuka babona 33 was myaka 35 no gitabo cy'ubwitonzi nibivuga ngo ko kumana gukuramba k'umugome kurasumbwa no gukenyuka kw'intungane irabareka mukiyeza nta kundi amamuga kenyuka mugabo nimusure kwiyeza ngo mukenyuke iyeze kugira ngo mube murambye kandi murani mutunge bike biri mu Imana mutunge bike biryohoye nagira amabwira ko naho mugwanira ngo mugira abakristo ibihumbi n'ibihumbi abakristo ijana barahagije nk'abakoroneli yarafise mugabo afishe ubuhamya bw'ineza y'Imana kuri we ntabwo ikimenyetso cyuko idini ryateye imbere ari ubwishi bw'abantu ahubwo n'ubwishi bw'ibikorwa n'ubwishi bw'abakize n'ubwishi bw'abamugurutse n'ubwishi bw'abakiza agahinda n'ubwishi bw'abakiza imibabaro naho uvuga ngo vundurura bose ugasanga abantu baricara musenge weretse sinzi umuntu yagize Imana ngo weretse ngo nicaranye n'umugore ngo yaranuka ndamwumviriza ugushika numvise ko mega ncumuye kumana mu gice cyakinanira kwireka ngo ngico cyabona nimvire ngo n'iki kigore cyapfundurutse kiza ndamwumviriza ndamubwira nti reka nkwebarize koko niho warigeze gukena gushikaho buri sabuni yo kumesura ngo si cyane ntariko bibaho ntabwo wobaye ikigorye Imana yamugushize iruhande kugira ngo uje kumuganiriza nibuge wari kumugera umugenzi ku mahoro ya Kristo ukemera ugapfunira imwemi indani nta nicyo wari kuba n'ishyamba rimwe imyanda abantu bitumiyemo n'ahantu harimo twarete yavumbutse nibuge amatwarete mutunze mu nzu mwaza ko imyanda ijaye ngo hari ikintu babagize kiduha sawa nibuge rero nuko utamenye Imana yamushize iruhande ngo ukorere umugisha burya ntubuze icyo watakaje nibuge musohotse imaze tumeze neza tinumva Imana indungitse kuguhesha umugisha kamuha nk'ibihumbi 5 canke 10 yagiye ikintu cya mbere kugura ari sawa mugabo wakoze iki nuko rero Imana duhana umugisha twese mugira ubwenge Imana mu ndoto irabazanira imburi nimugapfe mukenyutse nimukagwara ibigwara by'ibyaduka nimukaze muhura n'impanuka Imana mu ndoto irakeza ubuzima bwacu irakeza ubukristo bwacu ikatuzanira imburi izo mburi muzakire
amaraso ya Kristo tweze twese ubasha bw'Imana budukorere ko mugende mwiyunge na bene wanyu, mugende mumenye abana b'isi bazi kuvuga ngo urumva utwora gute dukora ibarabara, namwe nimukora ibarabara riza mu Imana, rica mu Imana, ko ni kwakura abagwaye, ni kwambika abasazi bo muri quartier, ni kwakura abatamakazi bo muri quartier, ni kwakura abapfunzwe, sibyo? Iko niko guharura ibarabara rizana namo imigisha y'Imana. Mufise igicano ni byiza, mutagifise kigire mu mutima wawe no muhande wiyunze, kuko turagukiwe. Ushobora nk'ubuye kuburahuye, urahuye muri studio restaurant Komera Kristo ni muzima, ukaja kudomeka iwawe bikadomeka n'agasozi kose. Niyo mpamvu ari igicaniro, ico kiragukiwe, gitandukanye n'umurimo nokora ko kwanje ruhande. Imana ibishimire, Imana ibanezereze, Imana ibarinde kubabara, Imana ibagure mwagukirwe, Imana ibatere iteka kandi batabare amakuba atandukanye y'abakoreko. Amina. Maraso ya Kristo tweze rwose ubwoko bw'Imana, duhabwe umugisha n'umugwiza, abacu beregwe, abacu bahigwe, abacu bakomere, abacu barambana itoto n'itotari, kandi basazire mu buntu no mu bwiza bw'Uwiteka. Amina. Mutima w'Imana kaza, kugira ngo twuzure n'Imana kaza, kugira ngo tubohoke kaza, kugira ngo tweregwe kaza, kugira tunezerwe kaza, urakaza neza turakwakiriye, kugira ngo ubwiza bw'Imana butubemo kandi budukoreremwo. Amina.